Welcome to the second editions of Pang A Fashions. Iya, video CNN kayak. Aku bilang mak, ni foto mesti anda Foto shoot. Post भी थांगे. Supermodel तुम साइड ही भैया साइड पोस्ट की टिकट चॉकलो उनके Edition 2. Woo! Phuket Aeron film namanya kita. Idak opportunity ke lahen lo. Itu malah Flipkart, Amazon lahen lo ngason sih ada models naik lah sih non market models ingway pon bom lo. Isut hana pak lang pon ya. Lah sudet dan fit ang ibang si mana? Suku ano mah? लाख हुई लो Kena, apa sih bang tu kah? Selo. Bukan ah. Tek enang kok Si mesin mohor loin plot apa nang kok? si art pinang mati Lalu. Si adang itu cepat duk abang pulo. Nang cikik lah budak, cikik lang budak. Apit pen. Ya, honestly ni bang ke dun huan ke dun edet kok. Adang lipan akhir jumi pilo ni man. So ahem lo. Karong ang lo sa cikik. Bunai kali keselam. So hello everyone, welcome to the second editions of Pang A Fashions. Itu pilih second edition ode, second season piala. So how is your experience? Nami tum kesana. Karong pilih. Ada ini mah karong lah si tapi jalan ke. Okay, so tangte Phuket Aeron pilih namanya sana. Medalin teron. Medalin teron Phuket Premier me. Ron mer di mu. Premier tu inke Phuket. What's your name? Marcela Sangma. Marcela Sangma. Inke Phuket ini tum Nongkiri teron, alang li ke EVF, hai bang alang li ta. Johor il tu mapit kenal ho, angdun mah. Kesana. Experience itu ke first ta dolo second ta dolo non second lo lapen third ta October check lo bide ta hai busan de lasi aning ke hang tum photo shoot aning ke hang tum buying not lapen ke isi dak opportunity ke lahen lo itu malah Flipkart Amazon lahen lo ngason sih ada models naik lasi non market models ingway pon bom lo lasi itu malah pindeng mithang arbi pindeng pen check lo kapre pindeng tamik e Georgia fan models naik lasi non market models ingway pon bom lo pusa jo kisut hana pak lang pon ya. Salah, sudet dan fit ang ibang si mana experience itu sana. Pulau Sabso Sungjet. Sungjet. Cari bumper. Okay. Experience in the Wish you all the best Yeah, for the thank top you so 10. Pini bang ini lagi shoot se video nang selam tu ndok fan segi bang lebusan ya. Non bang ke guna lagi kami. Cithano guna segi shoot kami.
Adim non chong bai lok lang ke. Chong bai lok lang. La pu bang already chini ro nasi dai ma. Ala hem theng song long sil dam pu bialo. So I really excited for this bialo because it's gonna be very unique because first edition ong ta la puson shoot ke bilang mithang traditional hem long ke non bang first time palang litum. So I'm really excited. Kacong hong photoshoot siap pan kacong hong lo kesana lak suhui anu mah Lak hui lo. cameraman tu ho pu bang bom lo yo tum kya na hapar susir bang tum kan ho Susilo. mungkin ahem tu nong kiklik lam pu pela chong hong ding lo yo alang li tum ke hapar susilo keciklik keciklik pan kacong hong nasi enang li tum sisia bang phi pan kisudik ko ana por nang kok pen ko an kesik sak pen si lapuson nang kok akhir dia nang kok ki la bang ke kesik sa ke la puan lo jo ne dai tum kelang nai ason umen de light pen dang lok la pen la post pe de so la hai hui tum pa che ton pe de ke la jong se tum bang vi pulote mate frame long nil tum kinang ye son long le pulote nil tum ta tek enang kok la so jok se sabo de isi mesen mohor loing pulote apor nang kok lalu la keprek model tum ta aning ding nang kok la pusan he jo non ke aku Chong hong alang li ciklik long le jo nang tadi di lama ciklik pa Di loti. jo pulang ka betai si kesana la tak ciklik ni ma so ahem lo Coding karong ang lo jo cikik du nang pu besi. Prek kisudam tu po nang lihen pen kesana non ke second edition anu Kisuta foto ta la puili kelang hot bangke kelang joy ke he. Ta la keklam vek kisud vek hulo pote sab so sto che. Asa time ta nang kok tik nang kok si art pinang mati. Lalu asi adang ni tercepat duk abang fulo. First edition pen second edition anu ya. Kilong tasuji. Sana. Nak tung yang song si ciklik apa mah? Ang song si tung kabin nang. Nang ciklik lah budak, ciklik hilang budak. Ang song si dah bude. Non yang song ke bar pe yo. Ang song bar ko. Ang tundang paklang rong fit pen. Pini ke honestly ni bang ke nang shoot dun de but nang kilang dun tapi video nang ke dun pias pansa. Totang te pini ya video ke lang chalo nili pajut dun huan ke dodun edit po nili kapre ka side lang lasi pini second ang efficient odi sana edition second ke pini lan chalo jo nang li alang li fan akhir jumi pilo kon top 10 long alang li men paklang ni fa totang te pini lamar jang lan chalo. Thanks for watching, see you in the next video guys. I love you all, bye bye. Bunai kali ke salam.
Welcome to Bang Edition 2.